مرحبا بزا فيديو زي أدما بزعبا ቁንቁኛታት ክንቅጽል ኢና ቁንቁኛታት or idioms ድቦላ ነገር ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ወደቃ ወይ ድማ ዘይተጸበኻዮ ነገር ወደቃ surprising, unforeseen, unanticipated, out of the blue, unpredictable. برافو زاغوالي እንዳ በዓል ቦኻ ኣይኮነን ክንብል ከለና ድማ እንዳ በዓል ቦኻ ኣይኮነን ናትካ ናይ ሓለፋ ንብረት ኣይኮነን ማለት እዩ ናትካ ናይ ሓለፋ ንብረት ኣይኮነን You don't have exclusive rights to it. It's not yours alone to possess. You can't claim it all for yourself. It's not entirely yours to take. You're not the only one entitled to it. እንዳዓለ ቦኻ ኣይኮነን ናትካ ናይ ሓለፋ ንብረት ኣይኮነን ኔርካ ክንብል ከለና ድማ ሓሓሊፍካ ማለት እዩ ዘስምዕ ሓሓሊፍካ Sometimes, now and then, from time to time, every so often, once in a while. ኔርካ ሓሓሊፍካ ፀዊዕኻ ጽልኢ ክንብል ከለና ድማ እንታይ ማለት እዩ ባዕልኻ ጽልኢ ምፍጣር ማለት እዩ ባዕልኻ ጽልኢ ምፍጣር You stir up hatred. You incite animosity. You provoke hostility. You fuel resentment. You spark feelings of hate. ፀዊዕኻ ጽልኢ ሓዊ አንድዲ እዩ ክንብል ከለና ድማ ምዕቡል ሰራቂ እዩ ሓዊ አንድዲ እዩ He's a master thief. He's a skilled burglar. He's a seasoned criminal. He's a professional thief. He's a cunning pickpocket. ሰማይ ዝሃገርካ ንብሎ ከለና ንሰብ ድማ ዋ ኩሉ እንዳፈለጥካ ስለምንታይ ኮም ትገብር እንዳፈለጥካ ስለምንታይ ኮም ትገብር ማለት እዩ If you know it's wrong, why do it? Why say it when you know it's not right? Why act on something you know is wrong? If it's not right, why do you go ahead with it? ሰማይ ዝሃገርካ ፀዊዕኻ ዘይተስማዓሉ ክንብል ከለና ብጣዕሚ ርሑቕ እዩ ማለት እዩ ኣብ ርሑቕ ዘሎ ቦታ A distant location, a far off place, a remote area, a faraway destination, a distant spot. ዘይስንኻ ሕፃ ቁርጥመሉ ክንብል ከለና ድማ ብዘይናትካ ማለት እዩ ብመስዋዕቲ ወይ ረሓፅ ናይ ካልእ ሰብ እስኻ ክትረብሓሉ ትደሊ ነገር ማለት እዩ ዘይስንኻ ሕፃ ቁርጥመሉ Gaining at others' expense, profiting at someone else's cost, taking advantage while others suffer, benefiting by exploiting others. ዘረባኻ ቆሎጥ ጥቆዩ ንብል ከለና ዘረባኻ ቆሎጥ ጥቆዩ ተይለ ቆሎጥ ጥቆ ማለት ዘይረብሕ ዘረባ ማለት እዩ Nonsense, babble, gibberish, drivel, empty chatter. ሕንኩሮ ምንኩሮ እዮም ክብል ከለኹ ንሰባት ድማ እንታይ ማለት እዩ ዘይረብሑ ሰባት እዮም ሕንኩሮ ምንኩሮ እዮም Ineffectual individuals, worthless people, unproductive persons, incompetent individuals, dead weight.
زعقول لا يدربخون كبل كله خدمة عيت أنقل كون بعد لا يكونن مالتيو زعقول لا يدربخون. It wasn't a wild guess. It wasn't just a hunch. I didn't rely on superstition. I didn't speculate. It wasn't based on a guess. أبندوس ندوس الله كل كله ما تعملتيو أي وسنكون أمانغو مانغو يزلله أبندوس ندوس الله. I'm still thinking about it. I haven't made up my mind yet. I'm undecided at the moment. I'm still weighing my options. Grim. أبندوس ندوس الله. تميون صقبون قبل كله ما تعملتيو حنساء تركب حنساء تسأل مالتيو تميون صقبون ناب تميون صقبون هيوتي نازلنا حنسان مركب حنساب نسأل حنساء تركب حنساب تسأل. It's a feast or famine situation. Resources come and go. Sometimes there's plenty, other times there's none. Necessities are sporadic. تميون صقبون حمل دراروم كنبل كلنا دمان تايم عليتيو دخاتات ياتوم يزسمع دخاتاتيوم. They live in poverty. They are financially struggling. They have limited means. They are economically disadvantaged. They are underprivileged. حمل دراروم حمل دراروم انتي كي ترفكا تلك يعني سبب ما انتي مالتيو كابو ترخبو ربحا ويد ما ترفي يلن مالتيو انتي كي ترفكا انت زي عبد مكان مو انتي كي ترفكا. No loss from him. Nothing to lose from him. No benefit missed. No gain lost. Nothing valuable lost. انتي كي ترفكا ملببي معدي كنبل كلنا دما انتي مالتيو مملكعي ويد ما مصبغي مالتيو نابنتا معدي معدي انجرا كنقرب كلنا اتا صبغت انجرا بالعلي نهركيرنا نلبالنا بصبو نختملكو نت معدي زغونه نغير مصبغي اب صدقه زغرب كاي مكبديو اما عد زغرب كاي مصاببقي تغبرو نغيري. Visually stunning presentation. Appetizing display. Gourmet presentation. Mouth-watering arrangement. Plated with flair. ملبب معدي مدري زبيتو خنبل كلنا دما تحت وريدو او درجو وريدو ويد ما درجو قنيسو نمبالي تسمع كال ترغمونا لو اب تحت امرينا مدري زبيتو درجو وريدو. His standing has dropped. He's been brought down to ground level. His position has diminished. He's fallen to a lower status. He's at a reduced level. مدري زبيت كام صايو انت لك دما سب مدري زبيت كام صايو انت لك ابزاتها اتيها ام صايو بزتها على كامتن ابزاتها اتيها ام صايو مدري زبيت كام صايو. Do whatever it takes to get it done. No matter what, you must deliver. By any means necessary, bring it. Whatever the cost, make it happen. At all costs, ensure it's delivered. مدري زبيتكا ام صايو زتجو نيرو خنبل كلنا دما زعلو خو نيرو نبلينا زتجو نيرو زعلو خو نيرو غله غودات كفصم زمودو نغير نيرو مالتي غودات كفصم زمودو نغير نيرو. He had a scheme in mind. He was plotting something. He had a plan for revenge. He was preparing for payback. He had a calculated move in the works. زتجو نيرو بزترفين تطعمو تطبون عهاتكم. See you in the next video.